Yo, frérot, men, gade ki yon ap machin nan l'arrière, men, ap plen gangou, men. E pou di mwen men avek kon artiste, men. Wa jam li pe artiste ap vin nan kala, men. Tap wote 3 sak zero nou, men. On pon nou, men. Tap vane pe fwe, pi tap manche pe, men. Bon, men, tè tou ken le pa doat. Sa kon pa vle artiste la vin nan kala fwe. E pou vie bout kala pa ante, ou fwe. Sa dim la, ha? Debi ki le moun kon ate kala. Kon a de sak zero da di ma pale la, ou ke ta pa vle vin nan kala. Ou pa poti zire a pou moun. Weli, ba m'expliko, kom mou pa kom. Wè mè ma vone la fwe, man zere le mnima de mariage. Sa dim la, Apre sa fwe mal fon ti dormi fwe. Oh, e gade mwen Jésus descend de mwen kaban nan fwe. Jésus di mwen val nan l'eglise mbal mariage nan fwe. Pasi mwen kite baka vi mariage nan l'eglise. E bè ge foto artiste la men, nou baka pa yon foto. Ban mwen monshe, ban mwen. Oh, artiste ki baka kouzan mwen. Oh, no papa. Mwen se kan teme mwen, papa. Sa dim la, ha? Papa, mwen tou bay sa. A mwen chen ba nan bagay kon sa, papa. An teme mwen, pa an teme mwen, mwen chen fom we baka. E bi ok fwem. Me bel fom. Mwen depo se lte pi grav ke sa. Ou mwen vel ka fepe, oui.